isiveni kusho uMadlaro phansi abantu ba-Afrika noma kusiba nzimbi indaba she libona ikhuzu yebo ngibona niwe namehlami zimbi indaba we zimbi indaba we ngaphenduke into incube lingamlombuya incube lingamlombuya zimbi indaba we yasiphila nabantu abamathatha abangafuni ukusenzela bafuna ukwasebenza mawusakazi kocela ijet phaselelede kuma wakhe usendleni zimbi indaba yebo zimbi indaba yebo sibekile isigugulu ofoni nabantu bangisebenza mhlela ukudla amagwinya la ikhandeni liyasebenza ngeke bafana bama ngeke akulungi awuvuke nawe uyozama ubone ukuthi kuphantwa kanjani ngeke kulunge zimbi indaba yebo zimbi indaba yebo ngeke singadla etolo ngeke bafana bakithi incube lingamlombuya